snimaš ovo? Da. O sine, kako će mi dobar compilation? Nič. Niko X Toma duologija. Duologija. Tamo nazovi video duologija. What is that? Ne, Toma. Ja sam kriv, Toma. Nisam ja kriv, vrati kako na mene da ide! Ne, moja djevojčica. O Bože, ne! Ajde. Nemoj se derat samo, jer ću se da Ja vrijeme krauča, lik. Nemoj moći, nemoj. Doslovno. Ovo izgleda lijepo. Venga, vel. Ovo je dobro. Aj, sad malo. Nemoj, aha. Nemoj me baci, aj, please. Niko. Pazi Benga. O, znaš kak si me prepustio. Ček. Trebam, o ne. Brate, nisi Roko pa da ono kradeš na svakom. Cijeli plan. Evo bi svaj, aj. Cijeli plan. Sve odjednom moraš. Moraš sve odjednom. Kupio sam i četiri, pa moraš. Odlično, oba dva ćemo dva. A moj niko. Brat, to fina večer. Aha. Nije dobar ovaj plan. Brate, odličan je, brate, masan, ono, znači, pježak. Aj. Moj. Zjevo, Nemoj sad! okej, sam da ja ovo bacim onda. Nije umro. Bomba, atomska. Je taj pauk. Dam nauk. Dođi, brate, dođi kolega. Ne! Gdje je žena? Ne! Evo. Pa ja pišim. Ne! Bilo na me. Gdje si ti, brat? To. Ček, dvim. Op. To kiša pada. Pazi ovo. Ne! Benga, di si? Benga! Benga, vidio sam te, Benga. Ne! Daj! Među. Popilo se. Šta je to? Dakle, ti mene ostavi da umrem. Samo... Bez skočiti. Pa si mi rekao ovaj put. Ne! Benga živ sam nekako. Jesam, ba dobro. Ne tako svaki put onamo padnem i onda ono uzmem 300 damage. Ne! A ovdje ovaj ubij koji se da moram ubiti. Dobro, ajde Ma sad. nemoj razbiti ovaj. Gdje sam pu? Nemoj samo... Ne, sada ti, a daj. Ne, kako već? Pazi, Benga. Hvala ti. Ne. A nije me, čekaj me. Uđi, ja. A, dobro. Kako si ti umro? Brzo, zatvori! Nebitne stvari. Šta je to?
shit. Kako mi nećeš? Ne! 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 A ček, ja sam nešto kupio, moram se ja vratiti. Aj, vrat. Aj, sretan. Sad. Kako si umro? Whaley has landed several of those inside low kicks. Jesam te Danko! Gdje sam nestao? Kako se šija? Dva puta. Kako 2 put zajedno? Šta je Niko? Pao sam, brate. Ne! Kako se nije slušao? Dr. Freeman. Shvaćam da ovaj trenutak možda nije najzgodniji za razgovor od srca do srca. Ali morao sam pričekati dok vaši prijatelji ne budu zauzeti drugim stvarima. Aj, bar. Eto ma šta je ovo? Assurance. Ja. Nemoj I se. assurance. Molim te ti prvi i polako. Koje? Da. 29 kili. Zašto si gore? Sam. Aj ti pokreni brod pa ću ja skočiti ovako na njega kad krene, to bi bilo skušno. Gledaj sad kroz ovaj vrata. Vrate, gledaj sad ovaj jump uvijek, gledaj. Gledam. Kupio sam jedan uzagrad za stambene, nemoj skakati. Evo ga, samo. Kupio sam extension ladder. Skačemo. Ne! Ja ću prvi. Evo. Sajma. O, ne bi... Stani, kolega sam pogodio da se da na banku. Gdje je žurba? Ne! No, ne. Aj, ti. Što me? Jesi promašao i palo je dolje. Jesi. Ja sam ovamo. Ti to kličaš.